Yo, Ghana my adeshiman. Me cheche mu nyina awiei. Ene nso mo de hye kofiedu. Agya koo abrante aka Bidam. Asa ne mapamfo atenase. Na medical aka se onyame obeye ne saa de amede bia. Se de tie bia ere aseda ebe ma obade nyankopon. Se de ene ewie mata din no obia ekonu nyuma so obia ye de ebeboa ne ho ne daache no. Yesire nyame se oma oyeni bia entu obia ewu dwumu amowo office ya motie eni baby bia la amoya adwuma amoya eye adwuma papa be hye abusuan ni monyam na abo o ma ne de onyankopon onto insupa enguso eni yehia ene de ne de edutwam kura eden ene ye gye ewa asase so eye TETE MMOFRA TV medical kase enema emwa wo desani no yebeyi ho akwa ni adwendwene ho ni yetutu ye hofo anase ye ho aten na afoforo a wamadwene ewo so se kamunyam beye bi no o mahunu se TETE MMOFRA TV fo kan yo na o de kire yen so se ne neti ne betimi so ato won so sa eniti ne famu aba emfa ni agro de ye ka no o ya abrante o ya babawa famu aba ne yo TETE MMOFRA TV enye TV nunkwa ane ye medical kase ye boban se opese o ye party bi oji wani bi sebe nyankopon adom aboa ma adim afi ba ko aka mfie ho pese oni wabusuam gigi moni a o frɛ TETE MMOFRA bana ye beba uwo da mansa komu a ye so de ye be kikire busuan wre ye band ya na ye befa ye TETE MMOFRA band a sesi kumasi krudua mu hade enya asem ketwa baby biala be free bia nsoso Ghana fa na ha nyina ye kwa atra edi koku divu nyina free say Ghana fo ni bi wo ho a omtafa ye band enti ope band bi edi udwuma bi sa TETE MMOFRA TV ye wie ni sa dwuma die ya medical ka se enne nipa bibre frɛ so eme afuto se mudwuma die a mudi ne hane de ye kama pa ho te no nipa bi ana dwuma kuo bi ana se kuo bi na so yase no enye sa anka sebe ye ntimi fi se ha ye beto power yi ye beto credit yi dia guso ansa na wo so wetimi anya bi ahwe wo mo na so yase na wo mo boaye se dwuma yi di na ha no ebekọ akiri na ma won so wetimi atibi na dwuma di ene hwan meka se odifo Samuel and prayer cancer and prayer center Cancer and Prayer Center. And I say Udifo Prayer and Cancer Center. Udifo Prayer and Cancer Center. Udifo we. Na no meni ni dinkomo. Na eniema me tine chire no. Ene adansi ebinumu di chire me no. Me hunu se ampa eni udifo bia ni udifo keke. Oka asem bi emiete wo se ye wo de ya frɛ no. Ene ye wo de wa hyeda akwa kusua. Udifo Samuel ehifa no wo ahembobo ano pe Ajaba family house hono odifo Samuel ewo meresem no ye baba akwaje ne nkrato no aba ye ba ye betoa ye dwumade enso yo ye koya yaba ye kwa kwotwetwe yankobo no mesefa bi ya asua de na sebe mpanyin se ukoto so obi tu no bafo na ade bi ato sebe ukotodwem na ebia da wonim yo miniano oyene baba be madwamna edion hwe asasi so na minim Adam ni Eve ye kan se enam onso na bone baaye no ye nyina ye de ensa kire eye Eve no so mebo hawa na se wono na kodi ye se aduaba no sa na ye ya bete no na ode ma bema na bema sudi bema so ye nka ye de nka ye tie baabi nanso ye san wodo nti ene ye kwaji di ya ene bone bia ye de abesai na ya mfa no antu ye hofo
ani egusua na de ma ni bi ye ni awieye mire no me ma no pese wo mo de wo ho gi hu nti ne be ma kura o se me pese me dane oba na ebe ye ni na ansa na ye be ko yenkomodie ni so no mum yenkɔhwɛ video ni yehwɛ se ye nuanu ma eto no me yede o ye tiatia a wo ye oba oso a wo ye oba wo to a wo ye oba apusikeleke wuni bi na wo keleke no nko a wo ye oba ni nyina yesom ade ba ko pɛ ne yede ye hwehwɛ nanso ebi mutimi sika edi sebe ye onua na anaso mo na fufuo bi achi eka se asomasi na nkanti se ene se netie na wadi rechi na wakwakọ ye sebe ne to ebi se ne nsa ebi se ne nofo ebi kura se wo mafono ama ne mema nyina de omo ho agim se wo mu nipadua na wo manimu face no omo kosesa na omo aye sa akwada sa esuo ebeye boden esuo ebeye boden ne funu so beye den na onkwa amanim ye nyini o de myenkwa ni enkohwe video se de making me bois Zegre était disponible. Zegre était disponible. Ce que je porte là, c'est un zegre. Vous pouvez regarder un peu les gens. Regardez un peu les gens. Aïe, ça donne pas. Donc voilà. Regarde comment c'est magnifique. Ça, c'est une autre couleur. Ça, c'est une autre couleur que je porte. Et ça, là, c'est une autre couleur. Regardez le bombage de derrière. Regardez comment le derrière est bombé. Aïe! Mais elles attendent comme les filles là même. Regardez un peu le gens. Hein? Regardez un peu le gens. Regardez un peu le gens. En tout cas, voilà ça. Ça s'appelle Zegre Tete. Il y a Mamie Ange, il y a plein. Mais lui là, on appelle Zegre Tete. Si tu as un bon résultat, un bon volume derrière, oh, il prend celui-là. Maybe by the time all this one's come out, the team will be okay. Yes. I'm not on the signature. Still more, but it will be okay. By the time all these ones come out now, maybe by the time all these ones come out, the team will be okay. Yes. I'm not on the signature. Still more, but it will be okay. By the time all these ones come out now, maybe by the time all these ones come out, the team will be okay. Yes. I'm not on the signature. Still more, but it will be okay. By the time all these ones come out now, maybe by the time all these ones. Agya Koo brings the glow tonight. Stories blazing into the brightest light. Laughter echoes through the village street. A new adventure every time we meet. Turn it on and watch us fly. Dreams are dancing across the sky. From the roots where culture starts, to the screen that warms our hearts. Agya Koo TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with Agya Koo. From the hills to the city square,
telling tales, keeping old songs strong. Join the rhythm, sing along. Feel the drum beat, hear it loud. Voices rising from the crowd. Every frame's a piece of gold. Agya Koo, the story's told. Agya Koo TV shining bright, serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with Agya Koo. Agya Koo brings the glow to life. Stories blazing into the brightest light. Laughter echoes through the village streets. A new adventure every time we meet. Roots where culture starts. Tears green that warms our hearts. Agya Koo TV shining bright. Serving laughter day and night. Feel the joy it brings to you. Life gets better with Agya Koo. From the hills to the city square, Agya Koo TV is everywhere. Telling tales, keeping all songs strong. Join the rhythm, sing along. Feel the drum beat, hear it loud. Voices rising from the crowd. Every frame. Yo, yekoya yaba. We de minuan Ghana for. Se eye papa ye mubo ho enye soso a ye ntutu enkwada na eba nefo. Ye hwe video ye kokohwe ye ya. Ano odin. Na de ama ne TETE MMOFRA TV ye ni abre pa ne se. Emayo na eba no bebre ni je ho se omunya ne se yankombe ye. Ohwe ni tiranye ye o. Na momfa nche se ewie bi kura wo ko lunch bi. Na se bi a wo fa ho adwen a ye de sa de wi ebae. Nenso wan hwe ne wan ka ho asem a e de do no a be ko se yim. Nkwada na eba ni nti na ma ye ni abresa no. Dwamna. Wani anye ho etu ye eliki. Omfan sana. Said on Sunyam. You say, my fans will be able to tear the upper yacha. All community and yacha become. Now, me de own Yango Ponso, where or your pa, and it's more dinner. So, Papa Penby. That's all be or be and whom. Yeah. So, her, Nessa, Obajin, and where you were chilly. Say, young continue who we are into a bottom amount. A yawin, my dear beating papa. Sorry, or ba. Nenya me boss send your bow bia. Winning the interview was a. O soon as I was born. Bear me bo why no no pe. Enti o kwase sano wase san ukunu obi shebre ukunu wase sano o de onim say obodi no wase sano wase san ukunu wo se de nyame ball no kwa bia so ba mo akohia ne baabi wo hia no we bi na me pentuntum se de o sie datia we bi na me na ni gi ho ama ye gye no epokoro de beba ena wo hu obi de na akwase sano nti ukunu hu wo no wa hu de openi bi wa hu na enti o menim so mu ye ni yenso mu se no na susuam pa se wo koye woto afei de wodi bre obo abusuam ni na we no hwana se wo hwana mfa nko hospital hwana se hwana koye enti wa wo hospital na e mefa wo nko ye afei nso kwa aboro so na we no kra se no me nim wo mo pe we no we no se na ye kakraka asa no ne we se na se trobo ho a se rom se ma na ye kakraka no ebi pe o woni ne be da se okonom ne ma okope wi bi nom na we no sa no ne se bidie ka afra dwira ba na be hwe ase ye kwa bisa onu mo ba na me hwe hwefom se da mo ya mutui ene niem ya wo de be kwa ho a kakra be mu ya ebi bre na be bi ohunu mu nsuo sin ogi ogina ka so
ade na kakra bi dope na wo mu de enso so na nyame abɔ no nyame de natural wo de nyame bɔ ade aya ahwe emframa kura wo da wo dem na so so fan na wo sie ni mu na mframa efa ya ahwe fan na mframa difference wo enti nyame na obɔ ade obɔ ne natural na obɔ wie nso a wo ma anantu a eto ni begina so na ya wo tu wie ya wanya nantu no de ko gina de so wa na emeso mu wo de so pa wo pa no de ko gya ba bia wo koro ana se na wo ye no se eno na mo ba na mo denden no samwa na basa nyame mfiu kom na wa wo ba wo ba bi na hwe e wone da achi hu ni sunsu aso ho na o mu nka nkyerɛw ade bi obi ya ni sunsu aso ho na wo koya ono wagi skento nka nkyerɛw na hunu bia na nka anye deda obi anka asaso a wode anka wo na wo to wie na wo twa ano na afi ba ko na afonso sister na wanka e de o so obi akosa de dem maako de to so bi be ye de ne ko ne kodi wo kɔ na wo koye wa de a ono wanka nkyerɛ da achi be ye o se ne je ba dabi na wo ye wie na de koduru fie ne di be se mfie mienu kɔ a eja ebi kura de enu mfie mienu amane ni po hunu no wanu na ye wo ka wontie wewe mo kan obi kuso a wo koye bie nanso mi se wudwumadie nyame amfa so ma wo yesei entie nye wo ha mu nchichemu be se aduonu kora wo ye bi na eja eno ne yesi ye de ye de ho ne boda wuro no ekwa bia so bi behwe no wati we ya wayi abo obi hu a wajai kora wode sika ekoto na wode sika ekoto ya de ene sei ene ye obu ho nso a wo hwe ya de we kora baka se oh na se nipa 20 twa kwa mu eja na aka se ka bo ba ako a obi anim sa nye wono kai nipa 20 mu twa kwa mu ya se ka bo ba ako obi abaka se nye wono aden so yira ka bo ba ako we ya wo ya yi obi baka sa chenchina ache ni fie na nye we yiwe na nkrofo madamfo bi kwa ye bie busumi num ni bo ga bie wonya no we ni fie okoye no na wa mompa ye wono so bekwa kowuram na so eje de na sutiefo ewo ho ya sa wo ya so na se wo preach a ebi de no asu preko so ya te abre enso ye de wo mo ho no ebi be sa cha de ye se ende yi eja de sa asem ya ba no wayi achem na obeti a eja obo ne dawuru ubeti ati wunti a na so tie beboa anu na mbi ka ka se wa nkasa wo se san hye bere wu ye wo de be na bi ape enti na nyame wa mo obaadwe ne ani ni bibia anko ebi atade a papa be hye efe pa ba nye we efe wo ba wo pe no anim se ho ofe no we mpe no wo chichem asade be obi abenya no so ne de e na wo wabo wa ba wi ase na wo be ma wo ho a wo be hye wo ba na wase no kranti wa hu wonani bo so nya de openi bia enti me srew se de nyame abo no fa sa atena se na wonim de eti a wabo sa enti sa da che mo be ye mo se ebe hadwen na wei ebasa nyame bo na hra no a eje obo to no wi a na obo anam to no wi a o sa ma ho akoma ho akoma no fi go ntimi mfa kias ese cylinder anaze enkoye kias ese sonra ba to so de tiko kotwa ba se kroch enti nyame obo sa muduru ni nyi bia no ma ho akoma no o de betwe ya o betimi de wa betimi de wa nante ena won so akofa ni nyina ye wie ye no de doctor se ho ama no ye wo no wa ngwa akoma na ho anko ho ketwa no ana o de wonantu nketenkete nante no woya na kese na akoma no a sa akoma kro no a ena ha de betwe akese ye no obehye kroch enti obehye kroch enti wo mu ya bomobo na ye de ye nkasa na atwere ne nema o mu gu nsuom na mkra no se ne pensi nsutobere na yi no mgu ani ye penso de no ma me de no ahunu se ya awa animu e wo ma me se to da bi eri papa nda wo se mobo se nkra ne ye no mobo be wi mu makate chim na mo de me ye de na hwam na me de wo ye be ma ansa na no ansa odwumtofo bi to dwum bi wo se okwa wadea bisa no fie ho ya wara behunu enye sika na nya ho fe wo hu niam bi o yisu ye no wa nyisu na niam e de wari bi da amam wo se efie ho ya wo behunu enye sika na nya ho fe na ni suban ya obeti na ne no yem sase sansem ya o kan yi eno na kan ye de wari na wo oba bi twam a se papitent se giwe na me kan magine number no wo masa akura ni gina so na de sese kura mentwa wa no de wo mu ni se ene wo twa photo kura anase fun kura doso no TikTok ye ba yi de obeye no ho
Tambia o peso o de ne tui o kire no o shake ne tui enya me ma ne peto ayo me Kofi mitiwe me de me eto de eno na make trademark eno na make abesu say tete no ne ma ne de wal ne nyina ne ye afirim enti wadam fa no afra chali behwe what massage me wo seme na wakeka no age ne number na adwen no enya no a na wakoto car ne si ofefefe wo so de kwakra utu adwo so kora mfa unu adwen na eda nipadua no ma de be ye adwuma mo de wa amodi ne hu wo gina so ne ho ofre ne ho sisi ne ho so so na adwen so nye ebe de wa nka ho asem ena ye se to na nipa bia ukosu mfidi ade aboa no pe na ade gu animu se de be yi ni ntem se ma no so ehwe ye no ma hu se emema ne petrol no mu so koye na me ka me nkwa nka ye to ni wi a ye se o sa be ko kurufufuro so koton because me hwe kora na mahunu efiri se enya no ene ye de bobra eno ye mfa mobra nti ma mu tie me a wokoye wo to a wasesen kunu ene ese ohunu mato no anwo ho de nyame dia ma wo no asa su se so ma no anwo ho eja se oba ne me na to atade ma me na oba na mde niam bia kwotete mu a makaseti am ya nche se ase manim te wa huna de ne to enti ye minim se omu adwene ma so se de ye de kaseti am nyame a em so omu huni yo sumu ho ana meba omu hwe ni medical kan he de wi ase kodo minua ababawa mu ani na ho ye mema no sebe enye miminim se enye hyenhyen nyina na yesika enye ye nyina na sebe ye ni die eto ho be ma bi ohia wo so a opewo sebe o ya aten a opewo wo ti a opewo wo tentena opewo be ma bi wo a de o hwehwe afiri ho ani suban no be ma bi wo kra no wo mpese wo be kasa tie na wo nipa anim se wan fa sa ade no nko anya na ono so be sam fifiri ama wonsa akwa no na esese ye ti ase se mema no so a na mu di ma ni bi achi na madam ho akwa no wo se bema eti ni onyankopon na oba suti eni ni kunu na se na onyame ne bobrete se na o ka kire ye mate ohene eja YouTube na ye link ni itumbu da kuku no a menim se ye menim se friday se kuba anwa se bi kuba anwa na frimo na eja na misusu se ana se na ma adwene ye me se bi a Jacob ekosom fie dunan oba baako Rahel nti na me ka se bi a suahunu bi wo hono mu a bi a ye ko ye se Ghana ye Christopher man ene ye kaga ye no mu a anye bi a ya fa bibi kakra fi enso se Nebukadnezar suban ene adane ye hu pataku ene abefre nwantin mu na asem no a ema no ye ya ne se Nebukadnezar prim na koma ewa ade bi a osechire bie na no katie nyankopon ma nyankopon kire ni nyansa na wei ayete setiwa bibi kitua bi na nyame kire ye sanki ye famu nyansa ma na dokro ye nia anke beboye na ebrebi Kumasi Abyss Park me brother baako de force free Germany by ahomachi be donko na that time Mazda 626 me na me driver ye drew Kanikiravi ekwana no hwa eja eni simamienu e ma 2 million be go car no car baako na wo mo pede na adwuma braso ayo e ma empimienu na be go ho aden a adwuma na mbra si ye no se na mpamcho aden o se bra adwuma o ye de ya ba adwuma mu no se de adwuma o se na ade wuni mana e hwa de 2 car na ye nso ne de nyame na che adwuma ba enti eduru ye nim na obusam se hade na mse omse adwuma no ema no ehọ na mi hu se ema hu ema enne minim die ma no ji wo wiase se would ye nsamanfo ne ye de se ye free hen se ye free problem mamu amienu ye tika mu munim ye baabia wo ebi dabonnet no so chese ema bi kura meda wiper na car no ayeti mo no so ehọ na mi hu se se wanyere to ye ni ne yo ebebo atia ho so unim ade be chi na oda me na so
na ye ka kire banyansafo emanwe mo hu no amoyiyi wo social media no munyai emwa mpanie no amode wo mo hu se wo pese wo to sesa no ebetumi agyae na unim da achiasem ye de achawo na nyankopon de afiri ukura no eye kokram cancer eno ye de awrade de afiri wo eno ba odifo Samuel ho a ekwan bi so obetimi abompa ye atufuo dabi o na ene wo ka kire obe odifo o mu se na moko odifo wa momo mo bre no obe ko obe ka se bi anyame nse ne so na aboa akọ wo ho mpa ne awie hwe wotu na afiri kiri hwe ensuo pika asesebi ekuro ato obi sre ho na di nansa na ne nan ne emiada enso nipa da sani oba wo no nyin se ne boso menkro watumi amia wo no mpane se ne tonsesa na abrante kwa bi wo social media ka production fo nya no pa de ne beto so a ye ko bisa ne sa dan a wo se wo pese wo ye te se ewiase atumfo abaifo no mu baako eja mesi bi TETE MMOFRA ye be pesa video na bi ya kire mesi what the ne hunam nipa adua na ye te se de ye de your friend is a pin boka normal plate ma boka ho wabone ha wase ye ni nipadua no tuntum enye de na no ye wosu onwa the ni wase adan ene yebusan se ke adan wase sese nipadua na esesa wase wa bre monche nipad onya hunu he adie ni agye obi nso pese me ti hai me be man nyekotoa nyame de enti ne yese mo amuji nie no awrade ntete mo mfie no so ye mpempane wo no nyame mfa nka ye ho agya begye ne de wa wo de 10 years a wakọ pane awrade ate 5 no no de ma agya ko wa ha wa wo de ye 20 awrade ate 10 wakọ pane enti no de ma odifo Samuel wa wo de 50 nyame agye 25 no de ma ka agya mra wa wo de sa nti ye beko ne eche ne etumofo ne edimu atem na mu wu na se ye bompa ye ma wom na se on ko hie obi ti se odifo Samuel no de ne ko ewura cancer mu na se nipa na ni ba ne ho so na afi ye de ne giregina car so de ne ko mea eboda wuro kire se mo hwe de eto maami na ye de oton adu yi no ne ye de oton enu de ne ehunu se odifo Samuel ne futuo ni nyame nse wo no so no wodo ko ye fa semensi mu no afi de wagina brane na se wantie ni na wantie futuo ni ne abrante no nie ai ye modudu a ye hwe screen ye hwe wo so opese o ya baifo no mu ba ko afi de wonu no ho esu pa wo su na yanyin se oboso menkron akwa ikura ye frɛ ne din o mo se ye frɛ na buye kura bonsan be ka kire so onyawe Lucifer no be ka se we kura no em so on flashing onyawe on flashing no we onini number Lucifer kura mi o mi etu mi mu ayi we mire bia na yesusu ana soja ni bia o ko pattern to kwa bomb tu no hene na wonenam kurofrom o ye frɛ ne see me one se wonim no wani bone no anyi no wasa adan ne na sa hwe ne bienu a se bro babo hwe ne bro be imba ko akwa man ho da o sa na ape we die nipa ye wo wiase a yese ye ho eni o na wo ye sei na sebie kronto sebie nyado na wo maami otifie enne ye Ghana hanom ye maami nom ne ye papa nom na ehuna ma ne hwe kwabrane wo so obroni hwe wono nso omo so omo nyansa sese aye kese hwe de ni tifie no wo se eche ne nyonko de pa ye nya asade ne wote kane no a anka ye hwe ya anka ye behwe pa eno na ka eja America no nyankopon ya de o ma ne ye fe na eja wunim se eto anyame de ma nipa usua de kwa akira ye mudodo a ye sua eniema bi etete saa etufo ewo sua pon mu no me ka che nkwada wo classroom ewo lecture hall say eto anyame de ama nipa no eto de duru emergency ewo honam dua no mu akwa baabi a ye nyanam emfamfam a awrade ne nsa no adwuma enwanwa wa man nipa ne a doctor fo nim difo say woto no enu bi eyenam ko a ye yi bi ma esanso enyini beye te se dada enso ne de afam nipadua no mu baabi a eho techema nyame ya de ma ne ye nwanwa enti ade biere wo nipa no ho nipadua yi ho nyame aye no waye ne natural se eduru ohaw
ene putupuru ni amane ebremu a onyame no ama nipa nyansa ni emfanya afa de ye dey afa de ye twa woto ni atwa sere ni ayese ebinu ko on pese mo be ma ye echen wo mo abasa na no de ya woni pintie na wonam kromu a wo behwe ya sene dua te se be ma ni dua kese pa da konko we so die di fifi da konko we so die tia kakra emu die na ape die wo hwehwe nti wo pese wo ye ne yirimam die so cheche se wabasa ehu aduro ho eno anse ye yama press na ena die ma hwe a mahunu se e ma no pe crankshaft yo minim die omo hwehwe ade se o pese ye dwa ne se kosonam ne yi na koma beto abon ye minim ade no sosoro kakra biaga o de wo da so ko si olumanya wo pese wo jojo no a wa betu keja mana onu wo be kire o mu difference na sorry mako mi ma meku Emano wo mo hosa no bibia ntim wo nti wo ye bema na madam fu baako okono no sa no je oto no ye no jinsa wo sa kura kitu bi menya no mekunu mo ho ameso oba din na mse jana ko si ja wo se na nka memfo banfo den no anko se wo hunu nsa no ye no asa bojo to me no aguso akura no 17 years obi sam me ye deni na mde abetena kom no mapam ne maneko wudi o machi ubewu eja wudi na wunya ye no afansa abeka chiro say on the order wi akata no obi a on tisi odogo obi a me ba no obi a ogira omugina baabi e ba sibrei ya ye wusu nko akokum nipa baako ukoye na ade no wo gina ma nipa duru no aba no omin na wo na be nipa 20 aduan na amen na wo ba ko be na be me nti na wonim se ade nsusu aso so ukoye ne kase netimi ye kase na mpam de mi hu bi da de e kase na mpa na me ka che se ahoɔden ni mu ese nyame ahoɔden na oboye no eni ntin no saa ka betima kuta wodi mu no ana wo holodu no se ne ededane na ho se ayo na ye rapa bo enti ne be so kase ni mu no eno no so akwa na ye ma ro amfanti ni bia meka ho enti wuntini mfiamfia na kuta wodi aketewa eno na ebe kura kase ni mu no enti wuso mu ha na obe man so du hwam a start free bonkum da bonkum edu mfimfia ese nke gina ye adwan na etwama na da obosa wosa de ba ha da na etwama na ayo sei na ya papa afen wo be ke kan sem hunu saa e ma no makoyi wo mutu na eja win ma de ha wo mu wo mo hunu no mu nka me ne me ma na nke nya mo mu so no mo bia no mo so akọ oba bi no amu ansa ade che no twi ni mo tu ansa de che no ho no ye raso tansa na si tu firo wa no amu bi me catch us ye nya mo so chere se o mu ye o moto no a won se ni hwe bi firi mu ba sa na mpa ne de ko mu ekogine nyame nsuo no a e wo oba ho a e ma ne ya resi mo e mo oba no ho ya resi wa hu minim sa what the make na sika se nsuo we no e ko ka ho gene no enkoboa no enkoye ni ekosere say enu no chemicals no ye anu odene enti kwa na akogene no enti sa ma we mu no ko na unya bi se wakwanyi oba no to so no ekoda me ka bibia me nka no mu ma se we se rubber se oba chiti so ansa eye nsuo nsam basa watamela ya bona duru kwale enti mi da mi menya anka we mu no ade a wo hunu no wo mu anim se wono akoye be ma nko na konfre no ye saa ensam bebre no mu ya party so he na we wakofa we na we di wachi masram ye de ye nka mu anim ase mu a mo pese mu koye bi mu se o mu sa eboa wo mu a nipa de wo ya ade a hwe so de aboa wo nua no waye mu se o mu ye pa se boa no a enti masram munya ye ne de nyame de ama wo no afa ne saa na me papa ya mebo oba su sisi ya so mo de ne to su biwa papa ya oba su sisi ya usu ati wani mu ase onte unyini na si wani mu buka fa so afa na usu wani mu ti na ja oye na ni wiye ye na bia chense mfie na sa abafo na se nyame ma 8 years se nu na ade bewu a ni ekwa mu akora foforo ya wanya 6 months e kura o ete no so enti mu ha no ho aje ko bobo mi training 2 weeks ye pass em about 3 minutes nansen about 3 minutes la ma ya da ba ko ke film no wabre ma te wabre no
na minya hode mfam firi maka mfimfi ena mekoto na me home ne sika bi da me so enya asem keto bobo ena boy ba ko de bo ba no se bra ya de kra kan ho mo abro so ne firim am dan de ba matake wo metake wa ne abro so fetwam nam de nya kwa home eja wo be so hunu na aka wo wi ase akobobo ni nyina be yi a kyerɛw efiri hɔ de ya kwa ne ye bi hunu se ye bi anam hwɛ say ma be se ye papa na say me am bo santa ma se akobobo ena se eye tu se be body gi nche ho ana say omudi ambulance be nsia beba because a person bia no e pen bia mu se me tabo stars in tabo na wie na hwe ntitu afiri ma so fancy so ye na ma mi se mi hwiri ko ya me ba na we are na assessment bag bo eja ye tu omofo Ghana fo titru ye ma no suatra no ayeye TETE MMOFRA TV EDA WANIM ye de ebetumfo de ekoso mudi moni coach awisi ne mo aso aboa de mudi ehunu nyina no eyefuto de mamo enti se mo se mo mfa eti se de obi akotena nsohwe kyro dem na ebeduru bre bia tufo antie ebeduru ho no na obusa ne nyonko ote ne nchen se na de yes spelling ne say na fe de asem na yeka we Yesu agira nchen on se nipa na onmo ko eye ke na bosha asase ne so no ndo so pa e ko wi ache ko si sei mo fa tu mo fo eja me de ke tu e am de so etwa so ne se wo mo ema wo mo ni edene wo mo ya hweye wo mo de begu atan wo beje finyame se wo mo ni edene de ndi am ga so mo ni edene se ja wo ko no da ya na ye hye na ni tete no a enisu a esa no echepo mi hunu bi da na owie na nanim obi ho ane de hunu a obompa ekwanya mi mfi mu fie kwa abusu afi ne ko asɛ no ko nanim na ye hu asɛi ebi hye omu dia na asɛ kora na ni tete no nyina so betima hata ne gabi wotimi twi makeup a maame me mpese me bondi o maame timi sa no sɛ na muhu no abondi yes one na ko ono a na adai makeup minimum me bondi se obi abe hu makeup keke ebi hye na ankrem no de no mabom Mimi hunu de mu paaji ni wiase ababa we bia omuyi na ba so sisia me nam ka say kane Clash of the Titans the head of Medusa ya kan nam ka say oka ho bi no mu ye de bi o say o hwa obeka say ye yi nani no na ye ade foforo ahihye mu ya wunya hunu ye me me ana say ayi wa hwe asa kokura wuda forest mbe na me de na me kan say winim sa wo manim say no so mema minim mema kwa no ngoda na wei na ni akwabi bob man na ansiri di na ta ansiri na no ya ta kam mo kai o gita akra pam kram ni petwa bam kwa na bo tin ba akwa no mapi we say me se nyame bo akwa ma ba metimi so hu we ni me badwo andi we na me ko fam de wa o for so man esole abrante bi yesi ni friend Tom Cruise opeso okobokro no osini mo ase ni eye no enti mami minim omo wi aye na de fofora na ana ono ani nipadua na osi wo no o ma wi a se we mum o di pia bonte on bechi no the police beat me at all na we because all this guy say o ma be di yo etiefo asem na na eguso no medical ka say o de o hwe se de ye nua bai aka na ni atwom so na ye robo na ni achi we nti wudi we duru abusu afi a obi eni obebuse wasem ombewu se oka ho na one bonsam ya pam firi ese mo be ha nipa because osuso we nku aso dia yemfa bi nya futu afa na ye nua ba na ba ma me nko ne nche wono aye obai gidi ye se bia de ye kan kura no e bia ye ho ye aye nahi ma me akwa aba ne de aden obi kan ensem bebre obi hu kwa adwam na esem koboa na me hu se de wa ko ayi de na chese esa obai wa ba behwe bi wa ba betufu na wo hwe se de eye wunua bai se de na tu half pay enyu se ya ebula ya eye sa na se se eja arehu ye suso no na wo hu obi na no to dos bebra wo di nka hwe ne kotodwe boss ontumi nante wo hu se nimpa no su bebre a usu a erade me pese me yakese bebre efise wo hu se nimpa na wo yakese no wo bre e de na ye hu me de me se ennemum na ye begimimbre
na kane ni mum na ye wo ma wo ni atie wo ma mu ni nyansa na teten emre wane nkokora no eja mi sha no me ma me na sa panty line no wo sha pantalan na betumu ama wo ayi ansa wa sha panty na binim ba wiase enso yesu sha no me ma me to pan no wa mkom o me e goto polyester no wo twetwa ne nketen na no pa wo ba be sha panty na no de bia mama de ato panty ase enwumre wo kodware o si ba me hwe polyester na white enti wo yi a na bibi wo ma no hu sa bibi nkoye amakwanya mpepre ne nkete na odi afefa enne nkola abanhye dross dabi ahwendie yi o beko baabi a na odi gu na sekobo life okoba obebe yi wo so wo peto etuo ma ya wofo etuo na ahwendie na no de bobo ya nantu ni ade ne ma ya nantu stu bi gyina ye na wo so wo mpe de pani ba kire no wo mpe o wo pese wa wo use wo adwene eja ani achi a wo ka ho asemi me ne madam foko ye nani achi o ye wie ne nani no ntumi mie super glue akaka so ana super glue no mudi yo na wo ntumi mbie etuoi eja me se bi yesesa ne se koko o sesa ne se koko na obi eso nika no odi egum wo hu obi a wa hye nika underwear na esa ne to na ye mpampa ne bia na wanka sa sesa de egum na be ma na wo woro no be ne den se o de be mu ba fon ato na so edebe ni ye gie ewiase we wontumi mprea fa bibia nka wabrabo ho bibia no wabetumi apredi anya wotobo nyankopon na besiesie nyankopon hwe wo ho odin a wode ma wo na wobetumi tiantia ana waye otiantia wokonu madura na aye kese a ebe wiase wo so tiabo sa ase baalu ayehu no na afi wo na wonsa ebo pala eja areho sempa wo mu ne se sa to no mkoya ne se we de wo hwi o we ye comedies ebu amoa pa ne firi wo moto ba amoa on sa nyankopon ye nimpa no wedie ne se wahyehyɛ bibia pepepe ewo bebia nsuo ye adwuma ewo bebia moja ye adwuma ewo bebia ntini nankasa ye n'adwuma na wo woti wo wakopompe wo de mframa na akwakogutu o obagie di se binu mo no ma ya friend say bandage wo mu ye say ene no gina wo na ma mienu ba ko gina no mo de bandage na ne fu ni nyina puo begu na ha na ye den na me hu me ti say me se na den e de na wo gie uni padua na okese aba me ba ye nyina me te se me ka se e na ayi ma na je wo hu me na me ma na so dua bubi se ye pe me ma na so dua bubi wo yida wo ne tifie kama wo mpe chop money odbe ma na yida dia ade asiesie fie no odi nyina be kokoma akola na akola ka se mpewe no ayama no akola no so pese o yama na esen dia wo yire ne tie yesi sese kura de nkwala no bi adwena o mafa ne se na me hunu bi da na me mpe bi su mahunu niema me mpese me hunu bi kura se oba o se metiwe wo ba me ho me onhye dross dross she no ze so moti ase se enye se eye life o eye nhye wo nyankopon sa free se dross no na panties na mo hye no ekata wade jaso ye kwa ye be niema bibiri wom ahonhom ebehia wo da deja no honhom bitimi ware o spiritual marriage bebrebe na wie kire afi na momo odifo no mo bre eja eno na chikura no at the same time hwe mfutura ye na mu emuwa wo utu na koba dax ahodo a ekọ ana mframa na asusu ko mu a eja wasebo apeto what wa pa oba bia wan shedros bia se ono abeka no kra ote wa bose na se na se ehome ase bose aya enti ba ma ni nhye ne njeda ye wo ma na ye wo ma emma wo mkata wo mo ho no woni wo mo da esunu se bia sitie chese ena ma wo mo bia wo mo so esunu se bia sitie tam bia na se aye mi hu enframa ginem enti ase baalu a edwo na ehome no ebinum so se emre bi na enche papa bia me no mete but na me bent me catch say oboa se me she panties na pant na
heat e show de nam se me yetete me wo krofrum ani amakom ye susano wo maame aye busanse niema ahodo sen na no di dwira no ho ansa kra na wa pia bonti wono de wo pese o chem se ni wonim de wo ho enne wo ani atia brosu ni nyansa brosu se pant company no engu enne ma mbo dwaman bebrebe no na ejei dwaman bebrebe ni aye ba ne se na ho ko pa wa bonti ka mu na wo yo bi yire ejei enframa ebeko nipaduanum ene ehyew a ebedi nipadua no emu dian na eboa ma nipadua no nyini semframa one ema pneumonia two we oba won san hwehwe no eno nso kura wo germs ni eniema yemfie ni coach awisi sei enhunu di afidi enti Medina ho on said and the last year say last 2 years na omuhiri dade ye kwan ni wie omuhiri na omukoba se wa anye nipa we osu unim nyansa wa hwe ababa akotena wo de boba atena ho wo de sinia na abehwe sa ababa wa befo ye foot bridge no onye nsa oduru ho a ho no wo ko pagya ne nan asa edia na wona no bi wo ko tibi pagya na ka na afi wo ye hwe nye na epako edia asem ni suatra se bibi kurasi na ebia yade bia bo na untimi nye ohwe na ye nkrakra wo ho a na obi be ma bi de be pie wa hwe hew o nche pant adwena munya ya wo mfa nche pant na ne de ahi yo meba so mu yo atiefo ye guso ye de ese ye beyi oman na ten na dodo no ankasa no a mo betie ye no mutie ya ebeboa mo sebe sane wo tie bia onyankopon ena nwene wo saa onyankopon ena nwene wo saa ma wani nye sede wo tie bia wo so a efe eye wa abodi a eye nyame enkonkoto bi wo dwom nka ho firi se ye nton nipa wo store okokoto bi beka ho nko ade a wasesa di onyankopon house na ode ma wa ankasa no medical aka eba ne saa ne se ene hunhun bi de ne hu jimudi a ene na wa ojejireju ne no nso so no anhwe ya wo bebre so difo Samuel mo anye wadom a ene na chese wo bebre papa eti mo amode makomu saa no a ene obra na se ahohom twem abo so no ma me nkire we bo modin anafu ani kire eye odifo Samuel prayer and council center awo ahembobo ano Ejaba family house ho na odifo Samuel one de watiwe ni nyankopon ana bie nani ana ama no ahoden se obi kosa nsohwe ni mu a ontwitwa anye no onam no so no atwitwa agye na enhwe so na nkosa nsohwe ni mu ansa fise de bia no ode ye asuasem kire nipa se enye ni sei uyesi abeyesi na se wo de wo so wabunu agu asom na waye ne sa ba bia betimi aboa wo last stop so de any odifo prayer and council center awo ahembobo ano Ejaba family house yo ye twa ye ho aba ye ba ye beto enkomodie nso
yo ye ko ya yaba me se ye nkomo no nyese bia yete ya bia ye di bia yese de ha ye papa ye memo sebe mema bebire no a epe se de eto yi apagya na eba me enka me hwe firi se ye nyankopon de abode unyo ba tia bi susu no se oba kirewo odo a oba hunu se ono susu yo ba nti de otie bia no mawani nya den enye ho mame usubi firi se ne ye ne yedidi nkomo no a ana ode bae sesi de mayo ayiyi nti wo kwa aware a wo be yeden eja me de me si dua na ba ebe mo hu dua kura eye amango antimi nkoso pe eja wo pia bontin sesi a wo kono hu sankas wo na kodu tuatua so wo beti bi edi anya de beti bi edi nimpa na nkasa no wo ne nam hwe enkane na ya wo fokope ekunu ne eyere maye no ne enim se wo mumom dia wo mo ye na ye jimi eja no mpo na ye ebisa enne se wo hwe kra na wo ma wo fo ewura wo ma walie mu ahyase no ewie o mu ye oba yi wosiesie no kama odi ni kodru fia otu ni wi gato o se ne ankanka hwe afi wo huru nanim a nanim hu ran o sesa eno da nchen a o hunu o wuro atale no ma ne na da so so a eto ya hu ye san ye nika na fom hyeto o wuro to ho no ma na tu na san samaye try eja enye nimpa nyina na petu debi enti sanyankopon ma obi na se woni tu a obi pede sa obi pede oni tu obi wo ho no de ono ni taste ane se ope obi o ye tian na dwamne ka wo se obi wo ho a sa na nyankopon bo ma obi sa nipa ni hia wa ne ne beje ho na wakose sa mini papa bi no achekala wole wa hono gaja nshi wo so papa na wo ne yira tia ne gine yire no ho ama no bro so yes eja obi o so bia no obukwa wale obaka kraka enti wo tian no wa wo ni tuo wo so wo de wo pre wo agide yi so wo de me ye nan omo so na ye mpanimfo wo de be oba ba fia oba ni nchi a wo chia no kra mehwe no mesha da fa praye se me pra wa so praye ni ma ampra ni nyina na mehwe no oh sis oba pa wonyo na ye ma me fa praye imprase na se wo pagya wo na ni si nchen e wana wale na wo ye si nchen na se si oba betna me nchen wo pagya wo na si nchen na chamba ofi fa praye ni nchen ma me mpra eja ye se da wanimu ablabo wo bobie da wanim na obla no so obi mmom obi debi so wo ye mistake na krotu na se kro ni ya pacha wo mia ekro no wo akotwa ne beda wo enokre manya wadwen se wo enne wo ji wani na daachi bi wasa nya body na wo se no wo nya biom ho na me peti no eye ni je ntra so wo nya biom ana ade bia ne mro so ye bone so ni obi nam na opani je bebiri atwe ho ade wo be ko seyim woni be ma woni ne nam obeka atwe so koye ne oto na ompew se eyese o nti obetena wi ho ompew be ma woni ne nam de bia o hye ni oto ni kanketenkete na ma asafa so osisi de bia na wo de he wo yi wa we ma na mepe anka benya kranka bobrezia me na nti ompew awale obedi wochi obeja wo asa akọfa oba afoforo wonyonko ba no awale no baba bitumi ni obi tena obo wato akọwale no akọwale klasi ni anhwe ni pakro no tiba antomo no na etwempena wagide ni wa oni na ginani a so so awieye akọwale klasi ni oni nete so hu se wani na ho ani kwan se omo obi betufu wan kasa hwe de wiase ne kona sesa mo medase jamne bram kakra nene odifu abekan sa ene de yebeme na ba betena ye ntem ana obekasa na ya nim de ntia enipa sese de ye hira trasa no nyame kora beji nsem ayi nyame na me mente ne mabiase se de na menu abaye kan ye me de pa ho no hwe kane wo de wo ba na ba makufia wo kwa mudi nkomo abi wo kwa se wo ye ne ba wona ye be ma wo de kwadwe wunti bre ewura wo ba wai na ye frɛ nipa mienu ne ye frɛ ba ko a
Once I'm never can say no. We could do us you could yan so mamma so debi ofini obobo de fear the internet and father pama no me nam from nyina so good na wa ya no atwa fa so no ko maame no onyini ye no nyame bi na ne amena hunu se kwakura ye ma no ma na kwanyom tran so ya de no ko fa so tran se wa ankora no okora wo hwe hunu se ya antete no se bi wo ko ne nkra no kora no wo ko de nachi odu no amene ye be ko wo de nachi ne kra kira se ne niam ye nyina a se woni ntete ye enti empanyimfo no hwe sa de ni nyina tiansa ne mfo ba ma o sa na be ma ma so woni no na woni problem na di enti na kan nware nan o matimi ahweso be ma ni ma na ni nyina yekuna ne ba ko pe enti me hweso wo wa nkasa hubuza ho a obi atimi ahwefo so ebi die 6 watimi ahweso wo de wa pe enti me hweso baby akofa firi ye no mun nyina mo ko na mo wi nsa na nsa de nko na bi bare na ho ana no ne wonyem no wa no se what is says why day na nse am ko ya misi ma obi a menye bi kwa na nsi sa da bo frɛ me a ke ya wadi na gu na msa hwan a o bi na oba ajuso be sense be misi a ye call golden tulip ko ana msa ya da na ne ye no akora ne gu ye se na mnim se agu o sa da na msa ya be ye awade wo ho ba bi ketua bi refreshment no si golden tulip e wono ko pe de ho anti gu da no a wasu wo ba me ka za men ko na ye ko no su nim se sike nyina wo pe ye adwane anadwe wade ko wasi ye da no me ko bi a che de ni me nyina wo de ko ana sa ne ma me ne nana no me ba ye no wasi de bi he se nyo na busua wo ba trantam wo no ma ye ba ko nti wo do mo ne ba ye wasu ofiri wo bo kro bi din me ko e wo mfiri ho wo de ni me nyina ko ana me se ne kotra fidie so ka ono wasa kwayi obibi na adwuma okotra wa na mu ye free sa na wo ye no de ho bom wo se mbe wa no de moko no apagya sika na adwane enti wa pagya be man sika no mu nya ne ne me ni nyina ko besi na me na me ka kire oba no ye Ghana ni wasn't a we beze no be boss of us for heaven one wo guso wo we have on so na we one wo guso wa wasi bone kwam ya dance bi no ye kromfo wo ukura na okozesa sodas wo so me a o sa kala we no asa kala no achechirichi ni nyina wo aduru we ye ko kwaduru anam se basa mi bo ndi wawu na nsan ese obekum ni pati biam na so de mi pesca to de na de de obewu dem fa no be sa what catch me said you will be in her funnel. To one so one won't miss it. Obi a wada from our penny. And I'm saying that no one is Kabia on what Bokro be Vanso Benya 60 years or 50 years in them. What was it? Me or Kakra or Bobo be this or to Susu and all. And I far from your friend when I say, we are for the how we are na the Nasi, you know, Junso Krema. Na Yaburam and intimacy now was what to Susu or was my mirror. Or when book was says this. And I'm saying, a one will be a now when the port that was 6 cities. Aye, and to me, Grandfaka. And see, there will be the winning. Messenger said, you would be in a moon shroud. Now, oh, Mount Quatentinum. They will go where Ukutan's one yet. It will go on so unkura. A base so very as in the Babiana son for so. It be now we. Na sabi ya tie Yaku kan wo di frika kra enke obu okra de waduro no ke di odibedidi ubenya nanso o hwa asa nye di odibedidi nko nipa benya no mfaso ne nipa mi bi kura asachara nyame atimi afaso ahira no ntimi de kakra meka tsoro no se koso aye na ye hwe nipa mfa mobra titiru Ghana ni ason dem kwa ne kan sam kese na atare ba ko pe no ahya ba asore be sen nan nti se otie nipa no ntimi mobra de nyame de ahye utirim no ye ne nyame na di ya ho nti mesro asade ne hwe ni mam mo ansana ye beko ohene so no medical ka chem se ne de ye no odifo na nkasa e ba bihia medical ni na hia na nkomo ne ye me de na mse ne mesa hia no na edom wo hai no ebia ne nkomo ikura no wode nanu atum na bibi wo a wachire na adwene nti yetwa ho aba ye ba ye beto ye nkomo die no so
ye koya yaba me say asopa we encha semtie TETE MMOFRA TV de medical aka say eni panko a ene ye de bebre mu yo odifo sam wa be kan yensa na no me ne odi nkomo na ye sole so no na me hunu say yes say onyankopon obi ane na adoma chede a wode ma no ampa ye didi nkomo na odi aba be fai yemu odifo eda no na me pese me hunu say enti say usika wo bi ho na o twe na no so won fa ma wo na o so hia sika na eno saa no onyame timi fa so ma ye zaka esika na eja ndase bibire na mechi ahwefo ne wotiefo motie nyina nyam kopon afa ye so aye bibire nya ba ko mienu bibire eka so obi do ka o so ontua eja won se ene drive yi na me de eka na ade me sebe de be che de se eye minua ke jamena ni na ma me bi de ka bi bai o se nipa no wo so ontua wo sunyan ana wo ye defo no akoto ma me na saase wato asase ni wie wa ma ne sika ne kakra bi dia ka no ma me ne kwa sanse ma me ni bi enti no ojojo no wo so won san fa nkokot eye sika ni na ato hia ni na asase wotua kakra bi ama ma me no ma me no so se wo pese wo gi sa sika no wode ne matu kwan nti wotua kakra bi ma no asase no wa start develop ewa asase no so won fa balance no so ma me na da twintwan was afedi wo kire ma me ne se won fa nkokot o ko se sika ai ana ma me no eso wananti a wonti wo se okọ ba bi ti se nipa no na kire ne se sa de we die wontimi nya nti wo no so kire ne ba bi na omra na ono ne de kire no so no obi di bi ba ya kire no so no na nhia ahembobo ane ne bi twae ni nipa ne kire ma me no e wo sunwane na ma me ne etua na mo ba me wo kumase to be duru ye nim no ne ye de ne magu akwam papa ne dimirika ni tuya sika no eja mirika pa na odi tuya sika no amene so wo fia no pa onka bi nhiem ti so obi boni punum pam obi e punu na papa ni wo se ne yem de pram ka se bi kura wo be che no ni boni po wo se maame ka wakoma to ye wo sika nam de abero a obi e ni kam wo ye ni sika nyina de ama no bibi wo wo se wada wontimi na hu se eniema e ba so no hu se yes bibi wo wiase eja maame bi wa agree ke he ya na wo hwe ni nana na papa na one ne ba no wo ye ne ba no so wu na papa na one ne wo ye no wo sika pa na ni tiri mo odene chese maame abrewa na hwe akola no na akola ne hia sika aduru emergency bi akola na enya se sika no a bibi ba ye no ena maame no ese wo kwa abrewa wo papa na afi ni kura oh ana wo tie me advert ana otua na mo ba ana o ka kire me so di fo say na me hia firi sa papa we ho na me dia support ni banie na wo mpese obefi ni kura ono ane ba na wo mpese obefi ni kura nti odi fo ye be ne de na me kire no niema o yenye na me kire ne tam onko papa no me ka kire se ade wo ye ni sei a da sei na ye se okọ no tam sei na ye se okọ tam no beduru na wo di obeka no ontimi nyia no ye se ode ade ne ma wo na di obeka no de wo kan ha na ye ho adwuma kwa aka no a wo ka foforo de ya won sanka se wo pe 100 million na wa ka kire na me ye ho adwuma kwa aka 100 million no no se sika wo pe nyina ye 120 million na me se wo kwa aka o so di for papa we na me se kan to ye di o ko ye dan so ye dan am kire nse won ko dan so ye no o ko papa no no obo pru na papa no pie ba no obusa ne se akwa so no ma ne tena ne hall no so oba to oba ne papa no so betena se no obusa ne se anopai no so nipa so masi na wonya akwantu obi peso otunti ya bobo ana de sika akanie ti meseme de beto wanim so o kan wie ne papa no to odin ho ana ofa check ana o twere ye no de ma no se onye ne wonkonko yi to ofre o si abontia no ofre na me se ye fast ne kokoyi eti ne ya traffic oba ban so check ana okokoyi sika no to yi sika no de ba na ye hira so se akola no wabru kire sese oh fine eja eye bebre obi kokofu papa bi aton no koko ama obi ono so sa wo se waton koko na amama dwiri koko ni nyina agudi aye mane wo mpatuom eja duru se fan balance mo na wo pese obetua ne no so ya na efiri din
chese wa ya ye wo twe akwa sere ne abasa ye so patem won so de akwa ne mfa ne nko police station chese wo tete wo hahai kokko no so watu ni nyina so agu awi ana wade ba wa na eja di ne magu akwa wadi milika tu yesika ni nyina eti se menhia hembo na eja ba family house de eja menim de be ba ho a ebetwi afa ye so enti da bia me kama sem se kasa ma ntimi anwe no wode man krama wa ha omu ntimi nwe ntimi kasa pa be ba ye nimu aye ntu eja se obi so wa ye krakrakra dam krakrakra 2 minutes na ate dam krakra woni pa na wa ye krakrakra ni akwa akobɔ ni che kaje che 2 minutes ese ate sa obi a wa ye krakrakra eja na me wo ha ye te wo ye cancel na papa bi ode ne baba wo se wo ye adwuma wo bank e wo kono nkokɔ ene wa akola na se ye mani post ena nipa na ye yi na firi ode na be hye wo no ena nipa na se wo de wo na ye se wo ye de wo be hye na tena wo hwe twen na abohunu na wono de nka ne bo ne se awaye ne se 3 days afi wa tena se ya wa ye krakrakrakra na empanimfo no frɛ papa no mo ka kire no papa no be fa ne ba wo mo so wo fira atwea ti wo mo koye asofo mo gu popo no so ohwa no mo de foro ko popo no so asofo wo be 3000 ne gu so na ka baba kada afi kura na ekosoro eja no wo se sofo ba ko twe ne gina nche no wo se sa ade we de fa ko manhia ahen mo bo na eja ba family odifo samolo one na nyankopɔ betuma fa no so amana te eja oduru ho mema be 9 na ajire no mo de ne share taxi me de baaye oba omu duru wana ya tena se ya mo mi pie ba me ba hwe no me hwe no se ya na me ka kire so munya na me ka so mu top pie water ba ko mena me eno mo to baaye me pagya kire de awie ba bi awie pie mprensa na me se mo fama no omu tingu no so ano me se munya ni mu no an so wate odin na me ka ja so mra no obetena se kire ndo onya ade agadi na wotwe oba na osiesie no kura man hu no sa edam krakrasi ya na ma me ni mrantie hene ye bu afele nyankopɔ fa na currency mini ni share wo Fox FM kachachi ni na de akola bi akɔ wa ye krakrakra chese wo ma ya emfa enti eja fe kura na me first abrochira me call Brazil enti na ma call Brazil akodi 5 months enti ni ma ba sa tem kura na cancel no kura na me se me di asofu djuma ne de enye me lie enti me nye ti me kan we na ye djuma me kire we na ye djuma me kire we enti o mba na me ne boy se ne kura ti wodi nkomosi ya ne ye tete wo ne ye di nkomosi ya ena maami bi ewa ashtan ho ena wono so no ne mrantie ti sei ti wako mrantie ona omudi again aba wa ye krakrakrakra ena mrantie hu na no si ye akura so hamadwene akura ya problem we di etete me pa ona ye de na aba ho ba bi omuni bi omudi na ko ensovo ena maami ni busa ne se adai ena wo se akura ya omudi ne bai wa ye krakrakra ba bi enim bia se wo metuba bia akọ ensovo ena maami ni ka kire nse small boy bi wa ashtown na wona die wono wonye obo ko no ne boy sidi ti wodi nkomo be wa we akura hu fan be won de okai e be ti sesi e no wose sa na tie ne se e no kure no wose ai no wose one number no wose davi ne me kwa me ko no na mama ne na kasa to mama ne ba no ba me ho oba ne eti wose de obet ne boy sidi ti wodi nkomo sa na obet ba no wose mpacho mpesem no wodi nkomo na mrantie hene so woni wodi nkomo na se mrantie hene be wose e bo afele na se adai ya bibi ana wose dabi na wose person na me se frɛ no ofrɛ no na wose odifo ni na me hu odifo kora sasa acha me nye odifo wose odifo ni na me se mpacho nye odifo na wose nye na wash town na me se ai no wose mami ya ka ho asem akire mpa se na me so okay yo na wose akola bi ha krakrakrakra ye de na ba ha no mo ye bibi enye yie enti mami ne se me na Nyankopɔ betuma fam so amana ati na me so no kure na ye ende na me so mo fa ne mla ti ano papa no ma mami no ene ni kunu de ne ba no mo tikanya ase de ne ba mtena ase ya na me ka ya so mo goto vortic ba akomuna koto vortic ni ba na mpagya twere ba bia wie pie mprensa na me so mo timu no so mo ti ano no mo hwie ni so ni nyina gu no so fe no what wodi ana ka kire no se mo nkoye we ma no no ano no eja ade a kyen 2 days no de akola ne ba chese wa body ti se de wo siesie our power life hu no kora anu eto aso de call for FM mrante hu akola no kora no hu papa no se adai akola na te adwane ana no se de bi woni o se
akola ni nie na o se ne mo ntina ha ya ne mo nyanko kire ye ko ma wiase nyina ate odifo nka ene eja baabi e dia be se me bawo me se some what mosum medical ka se onyankopon mo wadoma chede a hwesu yi odi bebrebe ka ho on se one na afafo na ti wodi nkomo ye ka se odifo kura wo se minye odifo enso na wono so a wonya nhuniye enei se adin no waje ato no so firi se wo ye hu adwuma na ne number wodi benya no ewo manhia ahen boboa no Ajaba family house odifo number wodi benya no tie ni ye tworo ansa na dwumade ya kwa wiye bia na wo hwe no wo phone so tekem bia wo office wo be start adwuma na wura fi ho nti fa pen ne tworo number no 0245 47 9724 0245 47 9724 anase 050 61 57 020 050 61 57 020 Abraham komano ko ekoso no a ye bewi a mesa ma ono ankasa de number yi asa atudwa medical ka se owo manhia ahembobo ano Ajaba family house ho na odifo Samuel wo uduru ho pe number no udie opekura unye duru manhia ho pe opekura mu se obi ampo a frɛ number no obefa o frɛ ne bi enko anase wonfa bisa obi owo ho bia wa around bia se ohwehwe Ajaba family house odifo Samuel obekyerew ama onso onsa aka wa yaresa anase de ohwehwe odifo aja na sesi ena no na me ka asem bi firi se abrante we kro wo sa problem ni bi ti se wona nanom pa jausika kokko ena hye baabi ni entimi ntuo ni entimi emrante ye so bre wo fia eno sa na ye de ba aja se me papa sa asibi otakwa bompie so kakra wo so aja se sika no ewo ho amemo akwa asase ne so na tiaba anwia ne bi na mahwe ma check ya hwe se ewo ho ameka kire oni ho ameka kire o aja yadamfo baako sisi a wo Canada sisi a wo hwem si ye be hwe sisi na o se maami bi na ka kire ne se ne maami wo wu na ne maami se gold bi hye nti onyina on kire o mnom kotu ti obeka kire mnam so we dey say asempa me maami hwe kire kwasa edan na o kan ne mu nete o dey say mwasomenti mu kura premu nete ne fa bere me na me hwe ade ana okoprai no de bae ti me check ye wi yaram ka kire ne say 3 na me ka so mam 3 days ti me check ye no 3 days no so ya na me frɛ na ma ne ba na me say be ma bibie na ojai waso anti ase na wakwa asofo ni de mtimi mu bom de asofo a wo mu kromu a ye be mu di na ye wakwa na sisi wakwa nkwansa ne ho ahwa nyina na wo mu nyina se wo me nkwa na mse ni wo na me se be ma me se wo ho a ye nyina ne nke ye kutu am ye ni age me se ade ni ho jai obi ayi dada na aja de no nipa ne ka kire no obo anya ne kurahwe bibie ni ho na omu okofa nipa firi nkwansa ma ne to na ntwie to we no na omfie no stores we animu ti stores no wade ni ama ahan atoanse no aboka 800 million eja me de amete ho na me hwe wo mu mbeye bia na nipa no so mbetu ade na anadwo ja omutu dan mu ama ne ko se ebula manya hwe afi duru ba bi no mu ko se sankase bi ti wo hu se afi de se de se toilet kura no komu bo waduru mo kire anka anya sa afi de me wo ha no de nkase ne ba se wo pese wo hu se nkofo enka no kure ne nkase we me hwe ade kure wona na wo fa spiritual man vo aba me se ade ne nya no kure wo mo se ya no kure eti wakofo mo aba na mo tutum nkase a ma ne nkira de kure nkase ne be ye eja unum se stores no sika na oje ye nyina nkofo no gini nyina di na edan na nkasa kura no a edan ye tu ye no wode anwaka ekofa anwe be fele obeko be 30 ansa na ya eja me se wonu wakura na share kase na share kase pa sika na omugidi ye nyina na sa anya na ya se anwaka na o se betri bua o be feel in the back no hone share kase pa eja
so eti se gold no wo ha enipa bebere no ohene bi wo contract oba me ho se wo gold wo na me se opanyin kwasa nete bra na me hwa ade kwasa ho nete ba ampa na ade no wo wo se wakof akomfo hwan nipa wo enipa bebere no wakofa wo mu a agya wo ntimi ade no wo mba do mba kire wo bebo ho ka nyina so emfa na me ka kire ne se on kana komanto ne ade no wo ho no ko ade e kire ndo mba yam wo kwa akotu jam kire ne ma eso wo ye di so ye ni nyina na kire ntama onko ampa okoye otu ko ha ne ha ne hye ho ade no so makọ akyese wo se mo fu ntama sa me kire no ba bi ade ne hye poti e kire no ampa okoye mo ba bi anu mo sese kai papa na sese kai ne nana no wo sese kai wo ho na ade no ode hye no ode abekitu abisi so na abe na nyini na etime ka kire no mo tu abe no ntofo eno ade no hye otu abe no ntofo otu ya nko be hye ya ne hye ho eja no pagya ade no ode bai ne guma kesiese be 4 ode be si manim nam de mesa to so ene wo se wo kọ akosesem bi aba ti okọ ase o mu ye ampa na mu sesem bi no frem se o ma sesem na wo wo ayie bi nti okọ akoya aba se ene no be ba debio odi fomenti ase se ene no be ba o kosesem bi aba ebi mpo bibi ni ho na wo sesem bi mpo nanka aseda bem ai wa se eja ne no be ba onipa onipa da se ene no be ba che se efiri obepem sam sabre wawu ana waboda tie se bone sa de obonsam boama unia sunsunsu aso ntem ade ne yesika kokko uniani die nyame adum ni bia watimi ayi ede ama wono empo asedana a wode ma no ene den no obi wo kro baka che ose yeyi na ye nan a medie mienu ana obi wo baka se enye hwe wo abusuafo yeyi na ye nan a ode man ba ko ne wabusuam mfa miensa wentimi mpo amfa ba ko ama ana se bia wo ko san no minya se mekodase ye kan kra bi kra odi fo kra mo a mo kan no 200 cities oh eja he ebi so die ni ebi die we good ankasa ebi so die ni good ankasa good ankasa good ankasa bi die ni okotu ba wi no odi be kire me good ankasa ni e ba na odi be gu wona mtwa gu me fon so we di obeba be krawo ya so we di obeba asemo na sana odi for the number to na odi for the meme na na ntiache nyenne kra ti bebia no ani ho a na na bia me kwa kan na wona na me penipa inunu no ze wokokwa kana sema ze ununu hunu se ne wotie na wona mem hunu se awade no wokoware a na oho osere keke na ye boji so wo chi na uniani na wa mane ho na wa nko bebia wunnim abebwa na se wokoya wokoware a wona waka chem say wunnim say obi tin sa se near the ring ni hye no ensa foforo tim beje ring ni hye na di tuntura bi ahye sa near the tuntura ahye na space me na odi fo odi hwe no na ye ton ne hin na minto fi se na ye na ke ye na be ma pe pa waro madam fu bi ne girlfriend try 10 years wo ye no ho de 1 year pe de be ka ho ne guye wasin ke antena be bi kwa da bi o kasa asim wi enu nti enumunyam ya de ko hye wo se wo ko ware no ye man fan ring ni nche na nka denti na nku bia wa na yire wo don no da bi one ne sere e be duru be no na ni ba ko no de ko kire ma me kuru nshim ya bona pa no ahumti o enti ye be shi ye nti se wo ko na de o picture be ma picture ko manya be bi otimi was da bi ade apuma mu na enwo wa brabo e bo won so se de wo mu so amana nyama mu na mu ware enti sada so wahu no ope no enko wie wiye ni nyina se wo ni won anka mi se wasi fie bo kwa akotena mu a ebe ya bra anaza ko ba bia unim na nya fie bia na obetema bo bra no kre wasi ebe gye wankasa wa obehunu na obakofo ma won tia se do hye adum ni adai enti nke nipa de enka obenya anka bibia be so ye bia atu anamo wodo wankasa fo sika wanya ne bra nanimu wasi be pa o hyebre eja sa nya obi akwa na obi was madam for atoka 6 months or 2 account timi so mi kotobi
wo be pack yesi waduro so me na me ka kere na because wo hyebere ono wo kire me say na ke woni me say nye wo kra da no kwa nya atade kala bia na ese wo hyede kope bosia okọ ni pranse begin so da abakwa kuduru wono a wase na nya mfa ma ena nye da bia so ai wata de ne da wo de ko ene ka ho wo bitimi ba wase me kwa buruchi wase ho afi we je ekoro emwa wo so me we je ekoro wo ya so de okwa bi na damfo ba ho wase mo de mo ba ne ka nsam chama sa ko ya dem ko ye ko ni sika ko shim papa man betena fie kom obaba ka chodi fu se madam fu no o se me se bosumi wen be se bosumi na na wenim ukwa mwa sa ne me nyina ya mpa hwe a ye de be hye adum ni adayo enye bere bia na ese obo o mo bia nkoton bidi ne nipa ne enyi wo soro papa wo so wasi mi si bidie de koton le ne no sika wanya no adum so ka wasi koton bidi was what they say be there you coton or startem so the 20 bags you say 10 bags be say cars in the bay you never be go fam o mo bi coton pure water ni pa kwa do so on ton oba o ton to yima was me say coton when him say anya nsuo no kwanti no di for so on coton say ho no okonya ware pa and also nsuo no na ka bi gira pack no say omra oba no so nsuo no say da bi nsuo ndam fro me twam ha be mpre ne hu na minim se ne kura meto na me pese me waro mehu abi me kuma nka chem se me waro o de isa kiki wa wan ne bo ne bra eye bibia enti enipa se wan pe o kra de pe eno na na bere so yen no obu o ha na kra no wonim se de obi be ye na oye bi nanso tetofo no mbe no na etuyefo utinye tete nko yi tete yi emfa ha obonto mfa no homonga ene ne ma na ma polisi gina ka bi amadu be 1 ka na nyina enom tu ka di na chi sai ko wura kuro ni mu ene wura kuro ni ma ntam no mu wura obi ko du ho na ka no sisi waduro ne broso so ka ne number so ni mu hwe bonnet na so hye kakra ka enso ni apaki wo mu na chi be 2 minutes wan na betima tutu ka after the 4 no e wa no bo obubo fie ntum gbangbangban ene omunyanya be mu jima hye mu ze no mu ka we wura we no mu sisi ekonya no mu ko bra brefo wanya ko be no ale de gina wanya o se we wo du ka masa na ka ba ka ya ba ke be yes ni o o ka yenye bonnet de so ayi o to ya no mugidi ya adwuma o ma fa mani bi enu nti na media nka wo ya de na ko di fusama ho wa ya jaba family house ahi mo boa no na nka wa ko pe wo hyebere ne se madam fu bi koton oton fos wonya sika pa me pese mko fo se me ngofa o be ka che se ja nya hokora na wonam anase bi akọ anase ko enti sa da bia o sika bashim enti mesere se mu tie no mo hwe ya eja program so de esochi me so fa de pafiri so emfa de bone enye odi fo sama yi nko afutu ayetuo ene ne mo de na be wura so ne nyina fa de pe wom efiri so na mfa uti nkohye baabi e ma osika nkamu ansa na usika kamu a senye odi fo sama ne be nunu nipa obi ahwe oba bi akwa bi o yekrum wutan taxi ma so na enra na me fa o oti de na me ka ge na sem sama hwe nsu awa anwa o so de bi ayana wo twa mu dam say go free dama na ko jimi ndi na drama afi wo hwe no say anya wo say no asate to aso tinyame boa na ko kemi man say oh we ge ya anya de wo so say ko aso anya de wo koi wo say abofo ho na ko si ukwa wonyu sika san no asabe fa petrol sika ofie ndi basa odifu samuel say bro ba mo awa no because the wa photo nchi de odi me da say odivo aja we de ebre na yebe na mo aka wase metwa to na ekire wakira kwan na adanse na ye difa ho ne kire se wonim de na nyankopon so nam na kwan so etretene wadumam na menim se abrochirefo Ghana ha se wo hinfon wo ko divoa wo babia wo bia no o ha bia da oso bia no medical aka se yodi for Samuel eneso de ono anete ha yi number no so de medical abubu akere me sama ne de atudwa se uwure fikura na o de fa de wanim TV for number no se uhwe odi for babia wo bia no eje komene obekasa na ma kire wo na kira kwan odi for yenko ejampa no fosi de onum to ene yedi ni gina twere na mo enti
Answer Unum Juma Unsuru Bruni. Yes. Ti Bebe no I be canning in a so beba. Say, see a tea, I see a drayanum, see a day. Nina said the part beba. I'm grown for. Ti do tea and no washer, so Abruchiri, say and crata sem, say a Juma sem, say a arena cannot to them, say and the end course will be a genic BBF feeling in sem, will be a genic feeling in sem, will be a genic bear feeling in sem. A ja, one fan number. Now on free. One more Ghana will was in a Juman coso. Or ye be in ye or and some will be to me no sasa ja mind be by more than a bar. Send a banana no sasa na or Mr. or so confubi say or man banana Johnson. The Adam quam ye and running near the Nema Acolana dime or say Colam Umfido by or so mobile would do taffo. No, see, I could see sword on Saba. So, would up at the Shiba or quite a half seen will be our conmod than What ya are here? I know you renew. When the traffic was here on Saba, so only up at the Shiba. Was I cry traffic after the echo, see now our kitchen or quite a petition. Hey, was empty. Nina may share him over a Jabba family house and be trying. And no boy now. Young who say yes, a diffujumani or the friend in your ocean. It to me be our chiwadie. Soon be our chiwadie. It is said to me, ne do a chino. Say, what in a chiwadie canoe and one no, not was say. Now, on say, just soon sumo to me be with ye. Say, I may cancelling in a floor, Jawoboa. To me, I will fear ye nim floor, ye deleting floor, ye 3 flash here. If it's all toy. Won't me was so for dephobia noir. To me, we will be few bit more cancelling in our bois. Obey you wow ban or obey you for us. I cannot. Wow, to one so better be seen. Entina a jabushi who are who say Obacona side cacra di pa no more macan and I basa. You say, when what Triana Mon, Aquayin home, Nenema, Efrasie, and I ye didn't never do more. And Tommy is Asuna, Eja, so ya Asuna bread to Adriana. Ana asuna bretu aduana ana yoko san autonomy safo no se wan tuana mo a oboa usika nyina gusunsum kire otuana mo na wo yire wo na wo je wo de enti se wan tuana mo asuna fo ma ho ofepa ba awalesem awalesem ana wo ya omko awale bia ibebu wo mkwase ya nti ana kire otuana mo na wo ye ho adwuma na asuna fo ma so sa so oso bibie mu abaji agu ensano wan hwe a wo be dwale enti na so yire wo ho aduana fo sa bretu ande okwa awale bia bebu no kwase ya enti so yire wo ho o ye be ma okwa de nsapan na beba oba be sisi no de nsapan ba betena busu ye fie no oba be wu ni nyina kire oba menhia ahembobo da jaba family a ho ne jakoko na so atumi ni adwuma eja memenyi tumi bi ani ka de nyame de ama me ho eja eti de na ni abre so ope bibia hu no pe bibia ye onfa number 0245 yes 0245 47 97 24 0245 47 97 24 050 61 57 020 050 61 57 020 yo kumase menhia ahembobo ano ejaba family house hona tumi ne ye adwuma nyameja kokko na so tumi ne ye adwuma de na ni abere eja de na ni abere na emra woni mere ya ma abrabo no aye bo no ba kura se heaven ya fa na ne den so enti se sikape no eye ne den enti se wa amane ya nkyere on de obeya wo sabe kan de na so otiwa ebe ye nkranhye eja ebe ye nkranhye da bia be hye nkran be ye na atifa akona akwa be hye dem 13 years was said bia okwasoria na so for ahye nkom obenya skate say that's fight and I'm saying that that's fight was dem an kasa America dio enti sole waka ne tuana mo ne babeje akwanchere ne kopa adwuma ye ne kira wo adwuma obeye adwuma eja obia wo adwuma ye so wo ye o nipa ye obia wo adwuma ye so wo ye na obia wo krada wo watale ye so wo ye wo hye krada bia wa atale ya so hye yes na onipa ye sorry ya na ya hye bia na onipa bia krada bia so wo krada ya so wale no
Yes, krada bia wo krada e so ne nante. Krada bi wo ne krada bi hia. Nneema nyina be sei. Enye bayi, enye hwe saa krada no mienu na ahia no. Hia. Nti ni nyina wo tua na mo ba man hia ahembobo da jaba family house e be kire oni nyina mu. No hunu say yes. Bibi wo wiase tumi e wo Odifo Samuel. Odifo Samuel na mote ne nka no. Enne de watimi a kyerase yi. O se krada kura no aye de ware no wan hwehwe mu a etimi kofa asem de ye de ebrew atade e kura ye hye no matibia ne wasisu dua mama hu se yesi atade mpo kura wo hye no a de kope bosia no etimi yiwuma emasika no ehwerew medika ka kire wo adika kani nyina wo manhia ahemboboa no Ajaba family house oho no Odifo Samuel ede wo bibi biala e kire wo so anaetete wo no tu anamon so wo yinkura nketu ayi so wo sahwimem achimem wasamem dinchiramem wonzemem fantimem ne kwawumem ne asantimem ha ba bibiala wo bia wo Ghana ha so wodi hye bi mpo na sa wo tete wo akwantu mu a bra nani Odifo Samuel emetena se na onfa eniyema ngu akwam na ono so enya nitiri enidim we die ebre na yebe enti yede nkete kakra bi na yeso so enti yen hya hye mfiri ye adwamna ho yo menian edasipi ebeda hefo ne yetifo ase meje sense ma aken omati we de wenti ana wo papa so se kwenu wakubi yesi ade amo fafa sabi na yeka de obi ayi na wesi wuntie na abekọ akoye saade a na meje di se wa na ompese obi tie mesre se niema ekoso wiase no emfa ho nkohyem na eja se wode ho hyem a na hwe wafo bi na hwe de nipa na ya ni mienu he na ese wo kwa we ya na ese betena aka ya semo de wo ba yi ni akoye no hu eni wafo bo ba bi a wuhia no asese sebe waduna ni adaho akoye na ese odi akoba na ese atari se de fata no na ni mienu pa de he na ese 20 we ukoye we bi utiri nye ayi na say ontimi nna bi den fie mi ensan o de to so anka me pemfiri se wo be da ayi na ba na nyina hokra be ne dene eja de aya afna no enya sam get pasa wo bre papa we me say wo no apeta se gra kra wo mu na de wo to ayi e de biem na atra bibia ade aye num bia atra no enti mesrew tie na eja ade bia no nya me de bakwa e kwa nya me fa so de program we abreja wona bidwafo de niam bi atom anim no mesre daachi eja bonso bi ba betena se enya wan kokko obi ba betena minim se yakan e bebira asai na de bia mkasa de bobo aso Nigeria na apebosia onya ntem o pe 20 million niam 40 udu hwani ya bom se mekofin so na to bo akutua na obi wo awe nde ya obekọ me yakobom nanso ye wo mu a omu ye situefo a enko obekọ de nanso nyame afa so aka bibia cha na ma pushi na ma adwene entimi de me we ye nka bibia bi aka ni nyina chem na mafutu aka de ma mu se muntie na mutie a ebeboa e de mfa so abre mfa so anko aro beba no unhuna agya no amane bi unhuna bedwafo no amane bi wo sa abre wani ada ho ti unya isika no wo abusuam da be pa na beka se agya na kan ma mesa ti mi command isika bi o ma na ebom wa ma e bed na meto man no so eno ne ye pe sisi enti mo amutie mo amwe no mfanya adwuma na beboa mo ne daachi ne da nyina mo wanu hwam nyame wo hiraw mame ya meka ni se Mr. Ghana obi bia wo hwe bia so ba anu bone ne so waseya ment na won ka se ni jano ifi so no ane pe na okoye be hwe Odifo ejiri kwan be hwehwe Odifo Samuel ejiri kwan de wo hu na odi hu adanse de nipa hu na wo di hu adanse enuama Odifo Samuel aye ama ye di ni kosuye hu oba wa num wi ni koken ni ade ada ne bema enu fo kura di ni ho biomo wo hu na aje se me kasa akura o gina wo ye bema wo nji no fon kron fa nye hwe aye contest ne bobo ne boss ya ka na onu ana busu ya pani kura se we di enye we na we de ba na ebe no enso so ye de ne ko Odifo wo no akura na sesa tumi agya koken en bone ni nyina no de a e de na ato awo hwe wo je bra Odifo ho na mi gidi se de mi mehu no so be di hu adanse sa mo nyame onhiraw ohene aja
ti ye ka odifo de ni aka maami so a leakage so na leakage no o hwe ba bi enam ana ayese nansen ensuo kase a eutwifo amanfo so wo enkramante mu ha minister mampani koduru okra no ope ba bi agina no ebi na free nipa da sedi widi mu pie no na ahomete siso na etuese nwanwa na nyame nhira odifo Samuel on se onyankopon ka se hwan na mensuma no na hwan na beko edi ka yete ye Samuel ti neche se nhira ba na ti ntem ha nti ye kura no kamia ye se ye free dem mpie no na em se urade bofo no kura gina bonten twen nti ye da se pa se nyame adom no ohun we ye odiyifo enti de da wanim no a wo hunu na wo nsusu no unieni enano afi apema hankro ediokro baako mihia maami bia no ton bofro satam chobeta eni opanka mpaboa me say ma bra bedi dwa wo Kumasi kejeti afedie me fa graphic chama o mensa graphic enchanko mi yisika to bofro to a me nkoto mani a obi a woso obaawu woso bofro tu ya na moto mate mresi ho me hudi mi jram na me tefa de she mai kwa no so biaya ye de yiwan yitre ho me say me hunu sa da ne ese me ntru mi kama Ghana krank me ka sa me ngo sa na me jekola hona mu sa mpa se bi wo wiase odi for Samuel no ene hunu niema se ichire mu chire nipa ebinum wa gudi akese obi frɛ me se medoma eduma ye di achire wo last week enkomo ye bo keke no kura ye nu ba bia ekaniafo eja wo ne kura mu agi yempo no course aye nya ho atade ne bi na hyemi abrantie bi owo ba bia eja ko free ne mofra sim krofrum entity o se ade eja ko ye ne fe na wo hunu ye program nti meja atade nhye na eye me nwanwa ye friend of Austin Ventures also opom tade kama ne o de ahye me amade aba betran kire o nepa free hanomo edeba eda wanim dwumadie no so se no se mekra na meka che odifo se enenya mekra we ye ahusu afrafra da bia obebre Austin Ventures o crow from Pentecost down no ho na bibia opebia obepam de ahye wo ya de papa nyame nhira no nti agya afutuo no de sabi me wo for edusi poku ne kan o si nyansa ye fa no bi nchen nimdie ye fa no bi nchen na afutuo nko ade ye fa no bi ano sa wo si eda wanim dwumadie yi woni ye beko ahye ye no beko ahye agya ko enye Stuttgart adoma na yi no kwa o na mu die o ma na ni da ho pese wo beyo e de aboa ne menti enti uhunu se agya ko bodwuma pa ho modin a ebusuafo mum yenka jangum ne mo ano na odifo Samuel nsa mfa ne mpagya no santa yachi enche bia ebia ubehu ye bia Papua New Guinea ana South Africa wo se da wanim ye da all life yes aha ni efri kwa na so hwimase ye ko yanim mo nyame nhira mo so medical aka mesi etirenti ye de ye nya chesoa menima badwafo ye nim de ana yete ha enkase bia ye ho nete de wo ye no ke betimi aye bi na ye papa eda wanim eye bone nso so a eda wanim medical aka se de ha obia no wo de bomodene ekomanhia ahemboboa no Ajaba family house also hwehwe odifo Samuel obedi wase mama number no ye de atodwa se owure fi ho kura no a TETE MMOFRA TV ye number na egu ase no pick ne frɛ ye no bedi nkomo ne yasa asi so bio fi se nam dodo ho ense nkwan ye da munyina mo ase se ye de abai ye nyina de be ye afutu ama ye ho na o ma no so atimi akonenem nyame nhira mo da se ne ebese hia